Ni inkuru ikomeye cyane, ni inkuru nziza, ni itangazo rya leta y'u Rwanda ryabashije kujya hanze riravuga iki rero. Ni umuti witwa lenacapavir yitsugo, ni umuti urinda kwandura virusi itera sida. Ni umuti guverinoma y'u Rwanda ivuga yuko kuri ubu ngubu uhari ubu ngubu ndetse ugiye gutangira gukoreshwa mu mwaka w'ibihumbi 2026. Disku 24 TV icyo dukora twebwe turahakubera tukakumenyera uko byifashe. Turaza rero kwinjira neza muri uno muti urinda kwandura virusi itera sida ku kigero cya 99 n'ibice 9% mu gihe waba watewe uno muti. Uno muti rero abanyarwanda bazawukoresha gute, uteye gute, ukora gute, ndetse ufasha iki? Turaza rero kubikunyuriramo, turaza kwinjira rero mu yandi makuru, aho ambasaderi wa Amerika mu Rwanda uheruka gusezerwa mu mirimo kuyivanwamo nyine na Donald Trump, perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yitwa RWA, yatangaje amagambo akomeye cyane nyuma nyine yo kuva mu Rwanda. Yatangaje rero ayahe magambo? Ni mu gihe mu gihugu cy'u Burundi perezida Ndayishimiye we bikomeje kumubana ibintu bikomeye cyane. Kuri ubu ngubu yatangaje nawe amagambo akomeye cyane, abo akorana nawe avuga yuko bamutega imitego ikomeye cyane kandi bashaka kumuhirika ku butegetsi. Ni Disku 24 TV. Turagushimira rero wakoze subscribe aho uherereye hose, waba uherereye mu bice bitandukanye mu Rwanda, waba uri hanze y'u Rwanda, ku mugabane wari wose, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, i Burayi, muri Aziya ndetse n'ahandi hose. Turagushimiye ko warakoze subscribe. Nicyo dukora twebwe tukugezaho amakuru mu buryo bwihuse kandi tukakugezaho amakuru yizewe. Reka rero twerekeze ku itangazo rikomeye cyane rya leta y'u Rwanda. Umuti wa lenacapavir yitsugo ni umuti watangajwe n'ikigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC. Cyatangaje ko uno muti ubu ngubu uri mu Rwanda, akaba nyine ari umuti urinda kwandura virusi itera sida. Uyu muti uko RBC ibivuga witwa lenacapavir yitsugo, ni umuti wakozwe n'ikigo cyo muri Amerika kimenyerewe mu gukora inkingo cyitwa Gilead Sciences. Wagaragaje ubushobozi bwo kurinda umuntu virusi itera sida ku rugero rwa 99.9%. Lenacapavir yitsugo wamenya ko iterwa umuntu rimwe mu mezi 6, ni ukuvuga inshuro 2 mu mwaka. Ni umuti usanze indi yatangwaga mu Rwanda irimo uw'ikinini umuntu afata buri munsi, n'urushinge ruhabwa umuntu ubwirinzi bw'amezi 2 n'ibindi. Umukozi mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima Dr. Nzeyimana Zefani yabwiye igitangazamakuru cya The New Times ko muri iki gihe ubuyobozi buzaba bwuzuza ibisabwa no gutegura ibigo by'ubuvuzi mbere yuko utangira gutangwa. Yagize ati lenacapavir izatangira gutangwa mu Rwanda mu gihembwe cya nyuma cy'uyu mwaka. Hari bigomba kubanza kuzuzwa mbere yuko itangira gutangwa mu bigo by'ubuvuzi. Bizakorwa mu buryo bwo kwita no ku bantu baba bafite ibyago byo kwandura virusi itera sida, barimo ab'igitsina gore bakora umwuga w'uburaya, abagabo baryamana nabo bahuje ibitsina, n'abadafite virusi itera sida babana n'abatayifite. Yavuze ko itazahabwa abo muri ibyo byiciro byihariye gusa, ahubwo abatanga serivisi z'ubuzima bazajya bagena abandi bahabwa iyo miti barebwa ku myitwarire yabo n'ibyago bashobora guhura nabyo. Nubwo uyu muti wamaze kwemezwa nk'utagize icyo utwaye abantu, abazawuhabwa bazajya bagirwa inama z'uko bitwara no gutanga amakuru mu gihe baba babonye ibimenyetso bidasanzwe. Uyu muti uzajya utangirwa ubuntu, ndetse na serivisi zindi zijyanye nawo zikomeze zitangirwe ku bwishingizi butandukanye burimo na mituweli. Ibihugu nka Zambia, Zimbabwe, Afrika y'Epfo na Eswatini biri mu byamaze kwemeza lenacapavir, ndetse birateganya gutangira kwitanga kuko byamaze kuzuza ibisabwa
byatumije imiti ya mbere. Ibihugu nka Botswana, Malawi, Tanzania na Uganda nabyo byemeje uyu muti, mu gihe Kenya na Namibia biri mu byiciro bya nyuma byo kuzuza ibisabwa kugira ngo biwutangize. Mu yandi makuru rero, RWA wari ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje ko urugendo rw'iminsi 5 yamaze azamuka ibirunga 5 biri mu gihugu ibingibi biri mu bihe byiza yagiriye mu Rwanda atazigera yibagirwa. Uyu mudiplomate yabitangaje mu butumwa bw'amashusho yasize ku rubuga rwe rwa X mu rwego rwo gusezera ku banyarwanda. KIGALI yari ambasaderi wa Amerika mu Rwanda kuva mu Kwakira umwaka 2023 ubwo yahabwaga izo nshingano n'uwari perezida wayo Joe Biden. Kuwa kabiri tariki ya 13 Mutarama umwaka 2026 nibwo perezida Paul Kagame w'u Rwanda mwakiriye muri Village Urugwiro mu rwego rwo kumusezeraho. Uyu mudiplomate yavuze ko imyaka 2 n'igice yari amaze mu Rwanda we n'umugore we Christine KIGALI bahagiriye ibihe byiza cyane. Yagize ati, mu myaka 2 n'igice ishize nanejejwe no kuba ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Rwanda. Ngena n'umugore wanjye Christine twagize ibihe byiza dusura uduce dutandukanye tw'iki gihugu cyiza. Dutangazwa cyane kandi duha icyubahiro imbaraga zo kwigira abanyarwanda bagaragaza. Ambasaderi KIGALI yavuze ko mu gihe asoza urugendo rwe mu Rwanda yashimira umubano ukomeye ufatanye n'ibyiza asangiye n'abaturage barwo. Yavuze ko kimwe mu bihe byiza agiriye mu Rwanda atazigera yibagirwa ari urugendo rw'iminsi 5 yagize azamuka ibirunga 5 byo mu Rwanda. Yunzemo ati, ubwiza bw'u Rwanda buratangaje, ariko icyantangaje kurushaho ni mu gihe nazamukaga ibirunga n'imbaraga n'umuco w'ubufatanye byaduteye gukomeza. Buri ntambwe twateraga tuzamuka yari igoye, ariko ni ikimenyetso gishimangira ubushake bukomeye bw'abanyarwanda bwo kubaka ejo hazaza. KIGALI yavuze ko nk'uko kuzamuka ibirunga bisaba imbaraga n'umurava no gushimangira ubufatanye nabyo bisaba imbaraga, u Rwanda na Amerika nabyo byakoranye ubudahwema mu guteza imbere amahoro n'iterambere ku banyarwanda n'abanyamerika. Uyu mudiplomate yaboneyeho gushima urugwiro n'ubushuti by'abanyarwanda. Mu kwezi gushize nibwo we n'abadiplomate hafi 30 bari bahagararira Amerika mu bihugu bitandukanye nk'ambasaderi bahamagajwe n'ubutegetsi bwa Perezida Donald Trump nyuma yo gutangira guhindura imiterere ya diplomasi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu yandi makuru, mu gihugu cy'u Burundi, Perezida Ndayishimiye aratunga agatoki abakorana nabo. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yahishuye ko hari abakorana nawe bamwifuriza kuyobora igihugu nabi kugira ngo bamusimbure ku butegetsi. Ubutumwa yabutangiye mu kiganiro kibanda ku miyoborere ye cyabereye muri Hotel Club du Lac Tanganyika i Bujumbura kuri uyu wa 14 Mutarama 2025. Ndayishimiye yabwiye abitabiriye iki kiganiro biganjemo abayobozi n'abahoze mu nzego nkuru z'igihugu ko abantu bifuza kayobora nabo Burundi banga kumugira inama birengagije ko ibigenda nabi bigira ingaruka ku gihugu cyose. Yagize ati, bamwe banga kungira inama batekereza ko nintsindwa bazansimbura, ariko nsinzwe igihugu cyose nicyo kiba gitsinzwe. Uyu mukuru w'igihugu yavuze amagambo mu gihe ubukungu bw'u Burundi bwasubiye inyuma ku kigero kidasanzwe kuva mu mwaka 2022. Abakurikiranira hafi iki kibazo bagaragaza ko byatewe n'ibura ry'amadovize n'ibikomoka kuri peteroli. Hasigaye umwaka kugira ngo amatora ya perezida w'u Burundi abe. Muyobozi bukuru bw'ishyaka CNDD-FDD havuga umwuka mubi ushingiye ku kudahuza amahitamo ku mukandida uzarihagararira. Bivuga ko bamwe mu bayobozi ba CNDD-FDD bashyigikiye ko Ndayishimiye yazongera guhagararira ishyaka muri aya matora, ariko abandi ntibabikozwe kuko harimo abashaka gusimbura umukuru w'igihugu. Mu gihe havuga uyu mwuka mubi, uyu munsi Ndayishimiye yagaragaje ko abatekereza ko azahatana amatora y'umwaka utaha bari kwihutira kuko batazi niba icyo gihe azaba akiriho. Ati, ariko se murabizi ko nzaba nkiriho icyo gihe. Ni Disco 24 TV kandi subscribe ujye uba uwa mbere ubona amakuru tuguteguriye. Turagushimiye cyane aho uri hose ko warahisemo Disco 24 TV.